Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Rusayo itajengwa na nani vijana? Rusayo itajengwa na sisi wenyewe. Namuja itajengwa na nani vijana? Namuja itajengwa na sisi wenyewe. Bonigi itajengwa na nani vijana? Bonigi itajengwa na sisi wenyewe. Uvira itajengwa na nani vijana? Uvira itajengwa na sisi wenyewe. Kibati itajengwa na nani vijana? Kibati itajengwa. Kutuelewa ahuri ahari ho n'importe quel poste que vous occupiez, quelle fonction que vous avez, uko sura ya chama, uko mtetezi wa chama kuile nafasi yao. Tunaelewana vizuri? Simina birudia mo mara 3 mara 4, mimi najua kwa nini. Uko nyumba 10 wenjo Corneille Nanga. Tunaelewana? Abiri nyumba bari kunyumba. Tunaelewana vizuri? Tashefu kabeba ubahu. Tunaelewana vizuri? Hakuna shefu wa kidogo mwenye anakuwaka. Ukwe shefu nasimamia watu 2, watu 3, watu 6, watu 10, 20, 1000, 10,000. Kuna wanotable, kuna wa chef de village ambao tabia zao zimebadilika. Wale wa chef de village ambao tena hawaheshimu wa chef de groupement wa kwao. Reka mbabwize ukuri, Izake na Kabasha bashobora kuba atari inshuti, tanubwo bategekewe kuba inshuti, lakini mwami na administrateur biko oblige kutumika pamoja. Unanielewa pale? Izake haiko oblige kunipenda na mimi siko oblige kumupenda, me mwami na administrateur bapende basipopenda biko oblige kufanya nini? Kutumika pamoja. Chef de groupement na chef de village biko oblige kutumika, me Kifende na Sadiki wa Turunga habako oblige kukuwa barafiki. Ako kandu turukukumva, lakini chef de village wa Turunga iko na obligation ya kuheshimia chef de groupement wa nini? Wa Muniki, sababu sheria za kikazi zinawaoblige kufanya nini? Kutumika pamoja. Turukumvika nikindi nabasabaga amatiku mukazi, ubunwa, ubuhwewe, bupeto, kuchonganishi, kusema uongo, bile vitu vinabomola inchi sana. Miezi 3, 4, 5 zenye tumefanya kurudisha amani hapa. Ça je vous le dis. Na ndio kwa maana Kinshasa baribaza. Unaona ba Patrick Muyaya, Banzangi anashughuliza comment ces gens arrivent à maîtriser comment ces gens arrivent. Hakuna tena uporaji entre Sake et Goma. Les gens circulent. Comment watu wana résister? Tulibebaka pesa tukafunga mabanki. Hakuna hata difra iko natoka Kinshasa ikuya hapa Nord Kivu kote yetu. Les populations ina résister. Karibia azikatike mu station. Quel est ce secret que ces gens utilisent kusudi mpaka sasa hivi va résister jusqu'à maintenant? On a aucune subvention. Tagicheriki turuka buno ikinshasa mukize hano. Ariko tubayeho.
kandi nuwaza kutureba hano tumeze neza kuruta bari imbere. Ça je vous l'avoue. Ça je vous l'avoue. C'est ce que je vous dis chaque fois. Iyo turi kumwe umuntu arigira, umugabo arigira. Ukeneye kubibwa Imana ikugira imwe. Ukeneye kuba umugabo Imana ikakugira iki? Tout ce que nous faisons kugira tugire dushobore ukumva amasasu tukigera hano, ukumva amasasu inalia Kasika, Birere, Majengo, Munigi, Busharura, intervention ikaba à la minute. Jusqu'à ce qu'on a pu réussir à maîtriser ababandi bose bari barimo. Karikiri yo sacrifice ingana gute, abasirikari bakora gute, local defense kora gute, police kora gute, kugira amahoro gazi kabe. Kandi batagira amafaranga badahembwa, alors que Kinshasa ifite ama millions de dollars. Byarabanani. Nico mpamvu rero iyi jalousie y'aba batu Kinshasa, lorsqu'ils sont informés que batu banasinzia Goma, que zile magreve za bwana pua za buhene hazikuwage tena, ke ile vya kurunguza mapine Katoi habiko tena, habasiki yake mzuri. Lere role ya kila ministre nyiko nayo, role ya guvernema leo ni nini? Ni kutuma pesa hapa Goma, Ruchuru, Masisi, Kalehe, Bukavu, kugira ba destabilize. Saba nasikia risasi meria. Unonaka Patrick Muya ya Nimbabaga wagiranga bagari muri operation. Na porte-parole wa FARDC nasikia ne Goma ya coup de balle. Comment il est informé? À la minute même. C'est-à-dire ababikora nibo bambimubwiye. Haiko vile. Ndio kwa maana sécurité ya wakaaji mweneo zetu ni priorité. Tukangu waguru titurja tuhakikishe magharibi nafika, kila nyumba 10 amezunguruka kwa nyumba 10 yake, yamenya abaturage beba atashe utatashe nukuberiki notable abitire notable wiwe notable a contre vérifier. Jumuna tutumiaka ma message mustre tugahima hamagara abandi bantu dufitiyo ese nukuri yo bibikuta chef nura contre vérifier ubutumwa bamuhaye. Chef ayiko uri kutuma ma message privé, tubonye abantu bari suspect bari kumwa tuwa vérifier ndwagizute unabisukuma vipi. Ingabo zagerayo zigasanga n'umugore n'umugabo bari kwinywera gacu, una contre vérifier. Abaturage bakakureba mu bushaka bwo kubakorera, ile bonne volonté ya kubatumikia. Hii sécurité Kinshasa iko na jalousie. Umuyobozi abari cyitegererezo. Vous êtes un chef, soyez responsable. Sababu mabibi ya bashefu ba mingi bashakuya kutulalamikia. Kunaelewana? Sio kama babwana benye biko na babibi ya bashefu abo habakuya kutustakia. Ulishapata tu mama yo bienzi 10, c'est déjà un cas social. Kama unapata 5000 francs, 3000 francs, ibuka kufita umuryango wawe. Hapana ile rutuku, hapana pombe. Aucun investissement ne se fait dans l'alcool. Taburi brarirwa, taburi brarima. Nuwazire mye yarazisize. Tambamvu rero kuzisukamo. Unaelewana? Chef de groupement Buvira hautamalizaka izini ya bralima. No. Rien ne sait kufanya kukamata pombe priorité. Tuko naelewana?
tumepata kadogo, yego tunakuwaka na kiu, lakini tukumbuke pia wale wetu, wale wa mama ambao wanatuombea wakati nibemate ariko nimba yoba yibirere ibe yakamuvurungo isigwe ningwa habe utundu dutandukanye barebe ko ni kwa mwami wawo ngaho. Siko bimeze kwa shefu, niho ukuja kuri toilette ukureba by'Rwanda gusohoka. Tu vois ce que ça donne. Nakumbuka mkampanya ya 2011 tulifikaga kwa chef de groupement mmoja hivi, ni wa kwetu haiko hapa, alikuwa anajenga twicara muri etage, noneho inshuti zo twari turi kumwe nawe hizo ziravuga ati je kameme ndikumva grapes, agiye kuri grapes we yampaye igiti kumbe cyari kimaze iminsi kiboze, aratsikira aragira ashaka kuvamo, kandi twicaye muri etage. Tu vois le degré de cette mentalité là. Ukabona amafaranga ukubaka inzu nziza ugashyiramo sima, ariko hahandi mu bwiherero hakaba très sale. Tu vois ce que ça donne. Alors que aho mu bwiherero on appelle ça lieu des anges, ahantu ho kwishima. Tiese nani umuntu atekereza. Nigiye hari igihe kimwe cyo Hitler yari yafashe umugambi wo gutwika Vienne, capitale ya Autriche je pense. Noneho yaraye atanze ijoro kwa chef d'état major w'igisirikare cy'Ubudagi, agiye muri toilette yari hari maki miroir, asutamye arireba. Noneho yirebye atekereza umujyi wa Vienne wale Autriche. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi l'individu là que je suis en train de voir dans le miroir qui veut détruire Vienne. Est-ce que iyugira yagiye mu kabari? Oui, alors niho yavuki. Donc yarashatse gutwika umujyi wa Vienne aho yavuki. Ukumva? Yirebye asutamye aravuga ngo est-ce que kariya kagabo gasutamye niko kagiye gutwika buriya mujyi wa Vienne? Abarasohotse grapes biracitse, abafashe telefone abahamagaye chef d'état major w'ingabo z'Ubudage, agira ati je viens de revoir ma décision, passer d'urgence kuri office zanje tuganira. None se yugira yageza aho hantu hari kunuka, noneho akamutera umujinya, noneho yarara kuri ikindi kibombe atomike kikaharangiza kikatsitsimura neza. So tube ba responsable iwacu twatunganye, tugire za toilette nziza, abana bacu batandukane n'abandi bitwa abana b'abayobozi. Jour kuko sa unakuwaga chef de village au chef de groupement, mwami, administrateur, gouverneur, abana bareba ibyo wakoraga nimba ari bibi, abana bakura bakababwira ati kuwa chef de village. Mie siwezi kuwa chef de village. Je n'ai pas vu de bonnes choses kukuwa chef. Tuko naelewana? Ni kwa juu j'allais vous donner notre exemple, mais masaa zinapita. Nukta ya tatu na ndio ya maana ni majeshi, mobilisation na recrutement. Tupate wapijana tena waje babebe, tupate neema. Deja tukua tushafika, tushaproduire bakapitene bawili na balietena 5 bakutoka. Sasa wale wetu tumeproduire batapanda ranka kama tunaleta wengine wengi. Uzi kurekrite umuntu wamara kumurekrite ejo kumva ngo yabaye major komanda bataille ariho bamwijije mu gisirikare. Uzi iryo shema ukutane na mtu ni kapiteni ko mukomboyi akuone ashimame aseme jambo nyumba 10 wao wenjuri niingizaga mu hii kazi. Leo niko kapiteni, leo niko lieutenant, niko adjudant, niko major, niko lieutenant colonel, niko colonel.
niko na fonction fulani, niko na compagnie, niko na batayo, niko atemelo, niko aiyo, niko PC, biterishema oya gusa kuri wowe ariko no kuri communauté ye. Tugeri Kinshasa, mutafike Gombe aramutse mugenzi we ngo mwaramutse, ewa bikwaye pale mko mu biro ku etage habari ya tegoa uko nonile ule mwenye alikuwa anasema yo nani anaanza jificha ngimbeba ake ni nyie njo mnapachika mikono, mlishaka fika, mnafurahi. Goma, Bukavu, Uvira, Lubero ishakuwa libere, na mpendi wa ndugu zetu wa Kisangani nao wako libere, na mpendi wa ndugu zetu wa Ituri, na mpendi wa ndugu zetu wa Bakongo, Mai Ndombe, Kwilu wako libere. Juu ya nini? Mutie nguvu, mutafute vijana wafanye nini, waende wa libere nchi. Manake ile potentiel bandugu ndio yetu tuko tunavize. Kongo tuko na 120 millions d'habitants nchi yote. Mwa ile 120 millions d'habitants, 45% ya population bako na moins ya 25 ans. 45 manake karibu 50 millions d'habitants bako na moins ya 25 ans. Mwa ile moins ya 25 ans, ile 50 millions hivi, tukipata tu ndani 1% ya ile 50 millions, mnajua ni ngapi? 1% ya 50 millions ni 500,000 militaires. Congo iko na besoin ya 500,000 militaires juu tuweze kucouvrir 2,345,000 km². Congo iko na 2,345,000 km², il nous faut 500,000 militaires. Na ile 500,000 militaires, c'est ni 1% tu ya population. Ya cible, population ciblée. Manake kazi kingali ya mingi, wana administrateur, majesté mwami, tuendelee tu kuwakumbusha wa mobilisateur. Ni kuwakumbusha tu, Kristo anawakumbusha, Kristo nao wanafanya kazi. Na resultats ziko zinaonekana bandugu. Mko mnaona ma intake, mko mnaona ma promotions ziko zinatoka Chanzu na Rumangao. Si mko mnaona kila siku niko publique. Bako wanainvite wazungu wanakuya, wanaona 7,000 zinamaliza formation. Bale wanamaliza formation na wengine muemwa tena watatoka, na wengine muemwa watatoka. Manake musiku kidogo kila mobilisateur atakuwa fieri, atasema na mimi nilikontribuaka, na mimi nilitiaka mchango, nilimobilize soda, nilimobilize soda, policier, nilimobilize local defense. Itakuwa ni fierté yetu sie wote, saa nchi itakuwa garde mzuri. Bandugu, les nations sont en pleine compétition. Mainchi ibihugu biri mu marushanwa, ni rushanwa. Inchi zote ziko mu competition leo. Na bula winchi mu Somali, ma Namibia, ma Angola. Leo tunasikia Afrique du Sud inapigana kila siku na Nigeria. Kupingana ni competition. Au basha kwa première économie mu Afrique. Bengine hapana, hii 2025 tunabanyanganya ile place. Njo competition yenye iko ndani. Congo tulikree ma drone. Congo basoda wetu balienda mu Nations Unies Haiti. Basoda wetu balienda Mozambique kurudisha amani. Basoda wetu balienda Centrafrique. Njo competition yenye mainchi ziko ndani leo. Sasa hatuwezi kukamata ile place yetu kama hatuna nini, une armée iko forte, structurée, disciplinée. Na hiyo heshima kuheshimia chef hierarchique wake ndio chef de groupement, inakuwa shida. Nilikuwa naambia bwana administrateur sasa hii huko mwenye anajijua huko mwenye semaine passée alifanya siku iko naniandikia message na iko na nimenase notable. Iko nasema aseme mwami aseme haiko mzuri kupenda bamoya wengine unawakatala. Mimi namwambia namuna gani? Aseme no, na siye ba notable utupatie makashe. Mimi namwambia uko notable wapi? Aliniandikia na nimero yenye haijulikani. Uko notable wapi? Aseme no, niko na boga, ningekwambia jina langu utanifunga. Nikiwaonesha ile message mnaweza sikia huzuni. Ni message ya kukosa adabu. Unajiuliza eske huyu mtu mwenye kuandika hii message kweli ni chef notable? Na iko sani wa groupement ya Muniki. Na wali alitumiana chef de groupement. Bandugu wapenzi,
sécurité yenu na ya raia inapasha kuwa priorite, et surtout que munayoa kama mkadre ya sécurité niye banotable njo mko expose sana na ba chef de village wale babandisa biko banakuya biko bananzia kunyie tu, banayoa kama nyie njo musingi munaelewa, nyie njo source, nyie njo fondation ya kila kitu kinapitikana hapa msheferia hukumu na mteritoria ya Nyiragongo kwa ujumla. Tuheshimie au tukamate très au sérieux sécurité yetu, na kukamata très au sérieux sécurité yetu ni kutia priorité sana ku recrutement tu watoto waingie mkijeshi, waingie mula polisi, ili hii sécurité yenye tuko nayo iweze kukua consolidé. Ba chef de village ni kusema nyumba 10, chef de village, chef de groupement, kuheshimia zile ngazi ngisi zinapishana, ili kazi yetu, kazi yenye tuko tunafanyia raia iweze kuendeka vizuri. Vingine vyote hao wakuu waisha visema, nilipenda nisimalize na siwapigia aksanti wa notable yote kisimuko hapa na wa chef de village, hata kama kuko bamoya wenye mangali wanafanya makosa waelewa mzuri les tenants et les aboutissants ya administration, lakini ba notable na ba chef de village mimi nawapigia asante sana kwa kazi yenye mko mnafanya. Na kwenye na washinda mnaelewa kama telefoni yangu inakuwa pale na administrateur naye telefoni yake achanake nayo, na biro zetu zinafunguliwa kila wakati kwenye mnakutana na shida na blocage, tuko pale tu ya kuweza kuwasoutenir na kuwasaidia. Merci beaucoup, muendeleshe mwa ile kazi, courage sana, tuko na nyie. Mwenyezi Mungu awabariki. Kama kenga yaoze nuko tutabimenye, iyo tuza kubimenya ntitwari guhangayika. Kenga yaoze nuko tutabimenye, iyo tuza kubimenya ntitwari guhangayika. Akina nguvu yaoze nuko tutabimenye, iyo tuza kubimenya ntitwari guhangayika. Kenga yaoze nuko tutabimenye, imba na molad imba sana sarawe anitwebwe mbaraga z'iterambere, Kongo iwe paradizo nindazuaka Kongo. Mbaraga z'iterambere, Kongo iwe paradizo nindazuaka Kongo. Anitwebwe mbaraga z'iterambere, Kongo iwe paradizo nindazuaka Kongo. Walala kula nyumba sarawe songa mbele pamoja na vitendo uliofanya kwa kukomboa nchi yetu. Sasa leo tuna amani. Songa mbele pamoja na vitendo uliofanya kwa kukomboa nchi yetu. Sasa leo tuna amani. ARC songa mbele pamoja na vitendo uliofanya kwa kukomboa nchi yetu. Sasa leo tuna amani. ARC songa mbele fanya kwa kukomboa nchi yetu. Sasa leo tuna amani. Azowea hata Kisekedi akifa, mimi siwezi kulia, nitamutupa mabenga awe chakula cha mamba. Mimi siwezi kulia, nitamutupa mabenga awe chakula cha mamba.
Tshisekedi akifa, mimi siwezi kulia, nitamutupa mapema awe chakula cha mama. Tshisekedi akifa, mimi siwezi nitamutupa mapema chakula cha mama. Yes, azoea Makenga ya ozeo nuka tutarime Atiza kubile Jetari guhangaika Makenga ya ozeo